uNkulunkulu unebudlelwane nemuntu ngemuntu. Akasithandi masisicuku nje, kepha usithanda sisodvwana. Kunelivi encwadini yaYesaya lelithi, wena uwami. Licale lithi ungesabi ngobe ngikuhlengile, ngikubitile ngelibito uwami. Noma ngabe khona abantu labathi awusiye wabo, you don't belong to them. Kepha uNkulunkulu uthi you belong to me, uthi uwami. Noma ngabe udiva ngathi nanawe kumba usatithanzi, uNkulunkulu uthi uwami. Akube ngiloko lamhla lokukuthwalako, lokukunika ligunya nesibinzi sekuphila. Uthi uNkulunkulu uwakhe, he owns you. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole khona encwadini yamakhosi ekuqala sahluko 19. Sifunze verse 15 na 16. Simakathi wakhuluma kuye wathi, ncanzeka ubuyele emuva ngendlela lode ngayo, uconze ehlane laseDamaseko. Utawuthi ungefika khona ugcobe Hazayeli abe yinkosi yaseSiriya. Ubogcoba naJehu umsa waNimshi kuthi abe yinkosi yaka-Israyeli. Ugcobe na-Elisha umsa waShafati wase-Abhela Mehola kuthi kube nguye lotawuba ngumprofeti emva kwakho. uNkulunkulu uyamangalisana. Ude itruck yekubutha abantu lababukeka batibi, labehlulekako nalabehlulekile, ababuthe ayobalahla. Mangabe ukhanza nangumprofeti nangu, abalelwa kubaprofeti labakhulu, wathandaza kwehla imvula, wathandaza kwehla umlilo. Ake sengithi mawuva livi lami, solo ngikhuluma nawe livi laNkulunkulu, ubokwadi ukuthi nembala uNkulunkulu akabalelane emacala. uNkulunkulu usebentisa tintfo letibutsakatsaka. Ngiyisusela kuphi le ndzaba ikakhulu ngalomprofeti? Ngiyisusela ekuthenini uyathi uNkulunkulu phela uyakhumbula ambuta kabili kuthi wendani lapha Elijah. Uyambuta kuverse 9, uyambuta kuverse 13. Impendulo ya Elijah yinye, kepha ngicela kukuhlebela, bekaphosisa. Ngazuthi ingceku laphuma ngesini. Kanzi-ke lele ngilesaba kakhulu kuthi bekacamba emanga. Phela uyamva yini ukuthi uthini kuleti impendulo takhe? Uthi bekanenshisekelo ekukhondeni uNkulunkulu. Uthi bekunenshisekelo lenkulu ekukhonda simakathe uNkulunkulu Somandla, kodwa sive saka-Israyeli sisilahlile sivumelwano. Angithi uyakhumbula ukuthi phela uthandazile bathola imvuselelo, kwehla umlilo baguca. Nyalo kahle kahle lokuthi ngithi ingceku iyaphosisa, phela nyalo bekumele Elijah athi ucoshwa ngibani? NguJezebeli. Hhayi ukuthi abese usukela bantu labathandazele bathola imvuselelo. Uyabona ukuthi uNkulunkulu uthini? Uthi Elijah, hamba uyongicobela. Akadebate naye, akamphikisi, akasho ukuthi dihlambulule, akasho ukuthi awuthole kuvuseleleka ngoba uthi bewunenshisekelo, kusho ukuthi ayihambile. Kepha uNkulunkulu uthi Elijah, mine nginguNkulunkulu, hamba uyogcoba naba bantu labathathu. uNkulunkulu solo uneliplane lelihle ngawe. Akunenzaba ukuthi ungabitwa ngefeyila, akunenzaba ungabitwa ngesidwomo, solo lihle liplane laNkulunkulu ngawe. Solo kunemsebenzi
lathi hamba uyongentela wona. Amen.